chio mulina kwaria ririme yo murubiri gwe sabari yo bonchiri yo murubiri kwa yetu na inche ndemo Steve na boiko mwiroro ritukuri Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere ni chidegeka 15 chia mugaso Amayia Ndizi TV. Obo chenu ni goboro bwengencho mono asubagima bwao kurenda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara inyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubirio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gatokuria na riratokonye igori toke tokorariwa ndika kitomenye buya kebocha una gotambe ngobatabinga eanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya maragoba Ndizi TV. Kero muntu nawe atumuganoye kurwe iburetwe gwikabono kurende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubirio no kurbugo sigita guchiase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikebrenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iriogo kolentera emegano yabo kera ritukurie Juma Chinsa Ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili Chinsa Isano nesato goika Chinsa kianda Amayia Ndizi TV. Weekend ya tabua tumuru biurumba tari weekend nonya yukumanya iguru yechingaro charumba ababugia baye asebaruete kilia bagotera na yanda mange rumba mega okabela ngamo solo tela kisanga musala rumba Hey! Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki oli omoko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire Chinsa Isano na Ibere goika Chinsa kianda iribwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo ikeko tabanga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira acheka achinyinge bwaje daliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu kumo gusikata tobese kobora rumba Amayia Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boiko mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap
mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywirete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chuwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyombe chuchire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende ni gububikire chinse 29 na boigo ni gibwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero. Omugasome mwanchu murigereria kerongo kwarigania semesa yamangana Amayia Chinsa Isano na Ibere keroreri tukoria 19 omutinyo motangani omwaka bw'echirwi 2000 na merongo ibere nebere ekero ekina kerigia BBI kegendrete gotegererwa ase amagacho gosase kigambero kia Supreme Court ime yomochie o Nairobi igo na kwariganirie atarimake ase nchira yobwenge gendra gotubwate gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News na boigo YouTube na otolibuna Ndizi TV News boigen nsemo ya Twitter na bogo tweet @Ndizi TV News igoto suka na irandiregere nkumanyinga narariaya. Njeni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita oyo kabeire omobunge bwensemo ya Kitutu Masaba Timothy Bosire oyo reboigo mugachi bwekyama kia ODM nigolero akoraria bene eganga ya iyo kurigia ekirogo kyobo governor ase county ya Nyamira abarai ao nigo baikiranire sensemeyo gati yabo no mo governor bwe county ya Kisumu Professor Anyang'yo gati ya barai bande. Njengoro kwa Steven kaka Richard omoja kera we chama ya ODM ase county ya Nyamira rere tuachirege ga Biongo Center ase ngencho yogo cha korigereria buno mheshimiwa Timothy Bosire agozindua rasmi
campaign yayo kuliga kero kyo governor ase county to ya Nyamira na bwate birenga agotebya abantu ba Nyamira rero na kia tuchikera twenzi toje totegerera tuigwe ngankerenga kia bwate kia goja gotokorera ekara beru mo governor na baigo abantu baito kuro Chinsa mao tuacha to bainyoringa bona tuachakire kipindi yo ko register the final phase wechukura toje to bainyorie ba register ba qualify goja waka chukura somotinyo onane chitariki kianda na baigo na inche buno munyakero bwe chama ya ODM na abantu baito bazimio tuacha tunyorie Kenya ngima na especially abantu baito banyamira nga Raila Amolo Odinga koboria chukura chivo president na into na nyanze ngima ntu anje tengo monto ya mubuya katubugata ko nyanzo koboria kero kivo president no ya moyo ko komushika Raila Odinga tunyoria abantu baito nga chitariki ngo ikachire tonya kwenyorania astogotoka elinda karenga kiyego ika tokoroba chori buboronge bwa maskani bwa morembe lakini kema munaserero no koigwa nkio mheshimiwa Timothy Bosira abwate ocha sabantu baito banyamira elinda karaba aruroro ba make decision inga ningo toko achikura tubono igabantu bo DM Nyamira county Timothy Bosire na re candidate yeito bune second governor Nyamira county Nensemo ya barai kurwa sensemo ya bonchari niko bono banganyire kurwa se kiama kia United Democratic Party UDA Alliance UDA na kosoa se kiama kia Kenya National Congress KNC na gotiana buna niko bagucha komoko boko Manson Oyongo oyokolie kergo kyobo governor ase county ya Kisii nigonde kuruma ba what intumuna ba mariba niko twarenge UDA bono twa defected rumuga soigoro uchia se kiama kia KNC na boigo na tole igabono ni igo tutagete tugwadisi umugabana ugochigocho kabere Marson Oyongo Nyamweya iria kabere twasoire Azimio la Umoja movement ase serikali ya Raila Amolo Odinga papa umoja ero ngamu wasoigoro twabeire tule ase UDA lakini ase njotora ringa serikali ni igere ase Azimio defective bano mu basoigorega twachire ase serikali anjega iga kobwatesia omoyo minto matiangi umore kire tochi ororia suwente kogenda Azimio la Umoja nero mambo yote chire KNC coordinator mogaka yes mbiya mono sana wakolire gasingia asante wakolire gasingia na ndi mwamuire kwa once mwamuire ngomuntu mubwata sobo gavana kuru kumanisoni Oyongo Nyamweya Nemebere menge nigo yabeire ke gotoka asoroche ruayala ime county ya Siaya egento keire bamenyi benseme yoko bwatwa no bwoba obonene eserikali bono nigo yatebire yabekire merobiri boikirano eri gucha gokoro botuki bwabene na kumanya buna ninki yekoirera ogoitwa kwa bantu abo bagotoka asorochoro. There have been reported sightings of bodies in River. And what we are doing, the OSPD for the area that is Yala, that is Game Sub-County, has clear instructions together with the DCAO for the area to go a little bit deeper and find out what is happening. But the preliminary information that we have is that most of these bodies are washed upstream. For the last 2 years, we've made about around 10 bodies that have been discovered in this river. So we've asked the sub-county police commander to deploy a team there at Dano Falls because previously there's been reports of a vehicle that was once sighted there. To a point called Dano Falls. It's a rocky place, it's a bit carved. Most of these bodies have been discovered there because they couldn't go beyond there. So this is the information that we have, and the DCAO, the OSPD and this team, they are actively on the ground to try and find out where these bodies are coming from.
No muteneneri omoyike gima bwensemo ya Rift Valley Mohamed Maalim nigatianire buna nigo aguche gukora umuchando bw'ekisegi ekikigenderete kwenekibwa ase chi county au imeyansemeyo ya Rift Valley. Hii ni ndoto nimeiongojea. Eneo hili ya Rift Valley tunajua kuna dynamics, challenges kadhaa. Lakini nataka niseme ya kuwa kwa maombi nina imani na ushirikiano na washikadau mbalimbali tutaleta ile mabadiliko watu wanatarajia kuletwa katika hii sehemu ya Rift Valley. Nikiwa county commissioner niliwahi kuleta viongozi na ndio amani ya Mount Elgon ilianzia. Tukishirikiana na wenzangu walinda usalama na washikadau mbalimbali. Hayo tatizo ambayo yanasumbua katika hii sehemu tutaitatua. Nikiangalia zile county 14 labda ni kama 3 ama 4 ndio kwa sasa ziko na tatizo. Sehemu kama Baringo, Marakwet, West Pokot, hiyo inaitwa Kerio Valley. Na katika hii kikao tumekubaliana na county commissioners wa hizo sehemu 3 waanzishe mikutano ya pamoja haraka iwezekanavyo, kwa sababu haitawezekana kila siku sisi kusema kuna mauaji ya watu. Chinga kiecho ndigo Maalim arurege kurege tindigo chia saba na siasa abo bagukora siasa cyo guturubanya umurembe imense ya Kenya abo asate birubuna onde bwensi ogo chigotoka nigara chikwimukeriwa egetambo kerege tindi kielichiko. Najua tunaelekea uchaguzi wa mwezi wa 8 mwaka huu. Msimamo wangu na ya serikali na wenzangu hapa ni kuhakikisha ya kuwa hii sehemu ya nchi yetu haitashuhudia machafuko ya watu kuuawa hapa na pale. Haitawezekana, na tunataka kusema ya kuwa mwenye atatoa matamshi ya kuchochea Wakenya kuzozana kwa sababu ya siasa, kama huyo atakabiliwa kisheria. Tuko tayari kufanya kazi na viongozi, lakini pia wajua ya kuwa tuko macho kama serikali. Na tutakuwa na hawa kila sehemu ambayo watakuwa wanafanya hiyo siasa yao. Tufanye siasa, tuombe kura, lakini tuhakikishie Wakenya ya kuwa wewe uko na haki kisheria kuishi mahali uko. Ikiwa utenda kinyume na hayo, basi tutakabiliana vilivyo. Nekina igoro ya BBI nigo kigenderete ase kigambere kenene ya Supreme Court abo asaba wakili gati yabo Kiragu Kimani bagenderete nenkwana yabo igoro ye kinekyo nyora ekinekyo nigo kegetigwe ase kigambero ya Supreme no mu Attorney General osoyo kabeiro mu Attorney General Githu Muigai nekina goseneke umbekyo bachori ne chimbebe kia IBC. Please, my lords, can I be around to address your lordships when I'm sitting? That is allowed. Thank you. Yes. Three important documents. The first document is the respondent submissions dated and filed on the 22nd of December 2021. The second document is the case digest dated and filed on the 22nd of December 2021. And the last document is the list and the bundle of authorities
dated 22nd of December 2021 in the Kenya Gazette and the other government documents that he did this in his capacity as President, Head of State, and Commander of the Defense Forces of the Republic. My lords, that takes me now to the presidential immunity. Omonchulio manene korwa sensemo ya Nairobi Jimmy Wanjigi nigaikigwa ase kigambero kya milimani imeyomochio Nairobi eliogocha kuiranĩria limocho liekina kimobwateranĩtie liobolemo obole gwetania chimilioni chimyainye. Wanjigi nigabe gotubyara abwigoro marogoba ase chabisi chae chia kwacha ime ya Westlands imeyomochio Nairobi. No moraibu kiama kia UDA yoro mokonyi bu moraibu ense William Ruto nigaboliria barai anene mono bali bakurigia chikura koralio morembe na gotiga siasa cyuko babetereria abakenya gochoro murai oli batatageti nigaya kwaneta ya litkuri igoro ekerarenge gwakira ekoko asensemo ya Nairobi ime ya Lang'ata. Any election by force, you cannot beat the people of Kenya into submission so that they can vote for you. You have to persuade them, unfortunately. So violence must be removed from the equation of the election of the Republic of Kenya. And we must remove violence permanently. Tunaelewana? And I am asking my friend that the only guarantee I want from him is that when he loses the election on the 9th of August this year, he will not organize demonstrations. We want to tell our competitors, violence is not going to form the next government. No moraibu kiama kia ODM Raila Odinga niga mobolirie William Ruto otasoya obwoba asoba cholibogo chagokoreka omutinyo gatano na gatatu. Raila niga yakwaneta ya litkuri igoro chingaki alikorotota ogochakigwa wentunde ya kabere gwo kwerikia eli abantu banyali kubwata ekura abwasate batabuna tali na kirenga kindi gyonsi kyogoturubania emesangerekano yomokonyi bo moraibu ense Dr. William Ruto. Wengine wanapiga kelele ati wanazuiliwa kufanya mikutano, ati ODM inapanga fujo, kurusha mawe. Hakuna. Sitaki kuona watu wetu pale popote. Mimi najua watu wetu wajafanya wakirusha mawe kwa mtu yote. Mwanchu muligereria yungati yali togendreto kwaleganeria kuruga se studio ochiko yanyora na enda senchira yobwenge chiko chekoraga Chinsa ikomi chiabono mogoroba igongwa kangambia mona sengenjo kwaira chinga kichao amonebiro kuligereria mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere waigogendra kuligereria emerobero ya Ndizi TV kurubono iga weika omwelio bwelitko lya lero igongwa kangambia mono atibali bansi twabwaterana kwena kyanga mariogi ne chibicha aikerero mwanchu muligereria asenchira yobwikirano nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi.
Wanchu muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi Ontita. Tena na batambe Brian Sagini Isena. Timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwa kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara